Rwanda 2019 ni nomero 32 Miss Rwanda 2019 nimero 32. Uyu niwe nyampinga w'u Rwanda 2019 nimero 32. Aratambuka imbere yicare, aratambuka imbere. Miss Rwanda 2019 maze Miss Rwanda 2018 aragufasha kwerekeye. Wow. Miss Rwanda 2019 nimero 32. Miss Rwanda aramwambika ikamba rye. Miss Rwanda 2018 Iradukunda Liliane yambika Miss Rwanda 2019 nimero 32. Ni mwiza Megan. Miss Rwanda 2019 ni mwiza Megan. Miss Rwanda amwambika. Wow. Indabo yamaze kuzimwambika, bamaze kumwambika byose. Miss Rwanda 2019 ni mwiza Megan yari yambaye nimero 32. Duhamagara Director of Operations wa Cogebanque akamuhereza Mastercard. Director of Operations wa Cogebanque aramuhereza Mastercard. Atambuka aramutsa abanyarwanda bose duhereye muri sale turimo n'abadukurikira kuri televiziyo Rwanda, abaramutsa ababwira ati ndaje kandi gahunda zanjye ni nziza. Ni mwiza Megan 32 niyo nimero afite. Miss Rwanda 2019 Director of Operations wa Cogebanque niwe uri buze kumuhereza Mastercard, akaza kuyimuhereza hano. Miss Rwanda arakoze cyane. Cogebanque imuhereje Mastercard. Cogebanque ibuze kumuhereza imodoka tureba hano. Cogebanque izajya imuhereza 800 ukwezi kukundi. Cogebanque yamuhaye ndetse n'iyi modoka nayo imaze kuvuga Suzuki Swift. Mufashe duhamagare Managing Director wa Cogebanque aze amuhereze Damiki. Managing Director Cogebanque. Miss Rwanda 2019 yadukurikiye kuri televiziyo Rwanda. Turi Rusororo Intare Conference Arena. Managing Director wa Cogebanque akaba agiye kumushyikiriza Damiki.
Miss Rwanda 2019 ni mwiza Megan. Managing Director, mbere yuko ajya mu modoka ye, ni mwiza Megan 32 niyo nimero wari ufite. Urugendo twatangiye tariki 15 umwaka ushize, uyu munsi tariki 26 umwaka wacu 2019, umwaka wawe, umwaka amateka yawe ahindutse. Niki wabwira abanyarwanda? Ndabashimiye cyane, mwarakoze nta kintu nabona nababwira ubu ngubu. I'm full of joy. Thank you so much. Ni abakobwa 20 mwari muri kumwe muri bootcamp. Uyu munsi twaje turi abakobwa 15, abakobwa 10 bavamo, abakobwa 5 barasigara, abakobwa 4 ntago babonye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda, wowe uraribonye. Niki wabwira abagenzi bawe? Nababwira ko nabo bakoze kubana neza, ndabakunda cyane. I love you guys so much and thank you for being good friends. Uri hano kubw'abanyarwanda, by'umwihariko kubera ababyeyi bawe. Niki wabwira ababyeyi bawe? Niki wabashimira ababyeyi bawe? Where are they? Muri hehe? Thank you so much. I love you so much. Ndabakunda cyane, mwarakoze kunshyigikira, mwarakoze kumbyara, nta kintu nabona nabitura. Murakoze cyane. Proje yawe yibutsa abanyarwanda ho gatoya, ntabwo turi kubaza ngo uzayikora gute, ahubwo yibibutse nurangiza uhige nk'uko wahize. Proje yanjye ni youth involvement in agriculture. Ndabizeza ko nzakora uko nshoboye, simbizeza yuko bishobora kuzagera 100% kuko ntabwo ndi Imana, ariko ibyo nshoboye mu bushobozi bwanjye nzabikora kandi bizagenda neza. Murakoze. Abanyarwanda bagukurikiye kuri televiziyo Rwanda, ijambo rimwe. Ndabakunda. Urakoze cyane. Miss Rwanda 2019 yagenda, protokolo yamwereka ahagenda, akagendana na managing director wa Cogebanque, bakakwinjiza mu modoka yawe. Iriya ni modoka yawe n'urufunguzo bararuguha uyu munsi. Miss Rwanda uratambuka. Ni Miss Rwanda 2019, abakobwa 340 bariyandikishije guhera mu mwaka wa 2018 aho hari tariki 15 z'ukwezi kwa 12 2018. Uyu munsi kuri tariki 26 z'ukwezi kwa mbere 2019. Ni mwiza Megan, isi yose, u Rwanda rwose umaze kumenya ko ari we Miss Rwanda 2019, yerekeza ku modoka ye mu ngendo nziza cyane, ari kumwe na managing director wa Cogebanque. Bamufungurira imodoka ye, ayicaramo, banamuhereza urufunguzo rw'imodoka ye. Ni Miss Rwanda 2019. Ababyeyi be Miss Rwanda 2019 ni mwiza Megan, yari yambaye nimero 32, ariko kandi mu minota mikeya arahita yerekeza hari inyuma aho ari buganire n'itangazamakuru, media houses zose zitandukanye zaje kureba iki gikorwa, baraza kuganira nawe mu minota mikeya cyane. Ababyeyi be nabo kandi ntago bahejwe. Ni Miss Rwanda 2019.
2019. Ni mwiza Megan, nyuma yo kwinjira mu modoka ye arerekeza mu kiganiro n'abanyamakuru aho bateguye aho ari buganire n'abanyamakuru.